بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر لله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا الذي بتفضله وتكرمه علينا تتوالى النعماء والآلاء من رب الأرض والسماوات رب سبحانه وتعالى قال لني هاقا وبليا خيري قردو في خيري قرتني تتكادان نعمة قردو في نعمات تكان كانوا كانن سيس ربين كينيا أكما يسن شفت بيتن من ربي خيس تاني وادقيفتشون نما هندا في النجاو هيري ربين قدان سبحانه وتعالى مؤمنة قفاف جالته دليل دبيتنا جتش رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إرادة الله تبارك وتعالى الخير للعبد سبب فلاحه ونجاحه رب قبرتش خيري فدون نمي ربي خيري إسافده ديني سبر سيساجا ديني برچو ربي سلافيس ديني برچو ربي سجالچيس أرانتنا وربي جه warra gartanii umrii isaanii wallaalumaan hanqata akka dabarse mallee umrii isaanii ta'e irraa boodaa ilmiidhaaf iimaanaan dabarse khaatimaan isaaniitii fi jiruun isaanii duniyaatii fi jiruun isaanii aakhiraa milkii guddaadhaan galan warra sanirraa dubbanna وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول الله صحابة رسول ربيتي ورا ربي يامتني ربي اللي إساء يامي يامتش ربي تقبلني ملكاون حياة صحابة كتابا اللي بري فمجرى هدو خاصتات اللي ورا بمجرى سيا ربي قد جو إيمان رسولاتي في هوي رسول ربي مسؤولية نبواتي في رسول ما وقد جبيسو في برباد تسلي أجرني ورّي مفسروتا أمتي إسان دورة دبرين نبيوتا إسان دورة دبرين قلبي رسولا سبتشيسا توري ربين قدان نقو فتنان جباتي عذابني كفار الراجباتو ربي ورّي دراسا وصو دبتو فيت برسي قفامتي ورّي كجيب سيسان سي قفامتي ورّي جيسو بربادن سي قفامتي يرو غري غرتي سي كجيب سيسو تنجرني برجا ربين ولكن الذين كفروا يكذبون بآيات الله آية ربي كجيب سيسو جماليات محمد الأمين برجان كوني تسلية هذا شفتي سيتو تسليان كوني أمانا جيسو في عبء المسؤول يجان قل فينا بأن جباتوسان سيويس ما جتنين مورالي جتنيسن سبورت يوكي مورالي نما جبيسون وصوما ونتر كاقبدو حقا واتي بيتو قسي جبيسو تهاجمتا ولذلك يقول الباري جل وعز أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي والرسول ور ربك أجلتي ملكي سيتي نبي محمد جاور إبراهيم دبته في موسى دبته في نبيوت إسن أركتن ديدمي شنن قرآن خيستي سينا إساني تاريخ إساني هند دبته بر والرسول ور ربك أجلتي أتلي قرتني خرا ورك أجل الرجبادو ومن ذلك تتكلم حكمة أسرار سورة الفاتحة خيروك ترب واجبك فكيستو قيت ديبسون دركمانو تقدمي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خراور رغرتي ركنا نيتس يا رب نقاجلش دينا ودنيا بك ديني دا في الدنيا كيست لأننا مسلمون ومعناها مستسلمون لله تبارك وتعالى قلبا وقالبا قلبي دا في قامان ربي يفكنوا وانت يفسلام من
akkamittiin haasa'uu qaba, akkamittiin nagaduu qaba, akkamittiin uffachuu qaba, akkamittiin taa'uu qaba, akkamittiin nyaachuu qaba, akkamittiin rafuu qaba. Diiniin rabbii waa takka nurraa hambifne. Fakkeenya gabaabduu yoo isinii fuudhe namni gartee osoo dhaga'uu du'u hin fahamtanii afaan kanaa namni osoo dhaga'uu du'uu fi ka osoo hin dhaga'iin du'u jira. Ka osoo dhaga'uu du'u jechuun ka dhukkubsatee sakaraataa fi haalli adda addaa irra dabartee akkasit du'a. Bira ta'anii waa fahamsiisanii kaan shahaadaatti qara'ee ol garagalchee gaggaragalchee osoo dhaga'uu du'ee jedhan kun osoo beekuu jechuudha. Nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo hin beeyne ajjeesu jira. Nagayaan dhiqatee uffatee huccuu hirribaa fudhatee dhaqee siree bareedduu rafee boriifillee gartee kaayoo lafa kaatee dhaqee rafa. Maaltu isa mudata? Du'ee achitti hafee kursiin qophaa'ee wanni cufti gartanii qaceelchanii fi osoo lafaa kaasuudha akkana jedhaniiti qissaan biraa gabbaata. Nama hedduu rabbi nu barsiise ajaa'iba rabbii guddaati. Maan kaane jedhanii dheengaddaa saahibni keenya tokko jarman dawwalanii naa himanii saahibban wajjin fixatee nama jarman keessatti daawaa wayii gartanii amaanaatti kennanii hojii wayiilleetti kennee biraa deemne nama ajaa'ibaati. Waa hunda qaceelfateetti waan nama hojii hojjetu dhaqee rafa. Ganama gartanii ballamana telefoonatti dhawanii telefoonan fuudhu waa hunda dadhabaniiti aboo garam dabre jedhanii ulaa dhaqanii dadhabanii ulaan cufaadha. Cufatee garam dabre namni kun akkam ta'e jedhanii ajaa'ibaniiti. Amma telefoonallee kaasuu namni dura mana irraa hubannu jedhanii qulfii gartanii warra oofisa irraa fudhatanii yoo banan akka edda rafetti hafeenni. Rabbi rahmataa godhuuf. Allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa jedha Rabbiin. Rabbiin bar lubbuu ciibsee qofallee hin fudhatu dhukkubseellee hin fudhatu yeroo isin raftullee bar ni fuudhaa jedha Rabbiin. Kun osoo hin beeyne osoo nutti hin qophooyne mawtal fujaallee jechuu ni dandeessa. Osoo tawbaadhaa fi dhukkubni waa hedduu nama yaadachiisa. Yoo dhukkubsatte waa hedduu yaadattaa namnillee waa hedduu si yaadachiisa. Idan duuti akkasii kunillee ni jirti. Wannan kana fideef pooyintii takkan dubbachuu barbaade. Namni osoo dhagahuu du'u khaatimaa isaa waan beekaniintu jira. Namni kun khaatimaan tole jiruun isaa maasha Allah qaama 50 amma 70 kana dura muhaadaraa 2-3 keessatti yoo dhageessanii jiraattan hin beeku sartifikeettii jiruu jeetiin maqaatti baase. Maalummaa gartanii sartifikeettii doktorummaatiif ka ustaazummaaf ka jaamiyaa qofaa miti. Sartifikeettii jiruu jaanii jira. Ka gartee amata 50 amma 70 kan tiik raayit adda addaatiin si qoodaatuma deeman. Raqiibii fi atiid warri jaan kun waan isaan tiik si godhaa deemantu jira. Salaamni waqtii 5 tiik jamaadhaaf tiik bal saffula walii takbiirata liramuu dhaqqabee jira. Haala adda addaatiin jiruu kan kee kana ibaadaa kee tiik si godhaa deeman. Bakka sirraa fedhamee ati wallaaltee fi yookiin hin godhin eegsii keessa ka'aa deeman. Eegsii san yoo garii rabbi tawbaan sirraa haqeeti bakka sawwaasii qaceelchuun mala yoo tawbatan nasuwa rabbi si kenna. Kanaaf agartee rasuulli hadiisa biroo keessatti waan jaan gabrichi guyyaa qiyaamaa liistii amata 60 yoo itti qara'an khayrii dalagamte keessaa wanni inni galmee isaa keessatti arkuu gammadu salaataa fi soomaa fi hajjii zakaa laa galmee guyyaa qiyaamaa itti qara'an san هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كن يرى كتابك إنيا قلمي كينيا وانس اندلق دنس نرقر ما dhaggeeffadha جانين آية نقرين أبو متو في قرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب أدامي قلمي أكسيسا معلوما قبالات آية نقرأ مالونجا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وانسان قباه جانيه يادين akka taqaatii fi akka dantaa dhabinsaatii fi akka if dagannaatii fi akka wallaalumaatti inni isaan godhan cufti hin dagatamne yantiqu alaykum bilhaqqi jala wa inna alaykum lahaafidhiin kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluuna san qabxii takka takkan si kataamtee jirti haya amma namichi jiruun jiru du'eelleen dabarree du'ee ka'e maaluman narra qaraama kunoo asii ibidda deema asii jannata deema miizaanni si dura dhaabbata amma yoo milkii taatelleen tazalaalamaati khasaaraallee taatu tazalaalamaati bakka abbaa fi ilmoon itti wal quban qabnu bakka jaalallee itti quban qabnu nafsii malee hatta lambiyaa
بكا كسيسا نتنا من وني قلبي إساك يستني لالي تجمدوا وني استغفار فكات جرو جانر كما ربي كتابتكو رسالة جايباتي كتاب حكماتي إن قدوا بليسك إن يتوقع بوبا كتر من جايبتنا لالين أنجي وقوم كتابك يسا قلالو مال جا كتاب بيتا قصة حكماتي مناسبة نسيبة كتنا فين فيدي وصو إمام أحمد كراد يموتجي إمام أهل السنة والجماعة صاحب المذهب الموفق بإذن الله وصو كراد يموتي بكا بلو دبي مسجدة كنت قريجي كتاب تاريخكم قصة واقعة وارجرات بمارينيا مدق مالو أبشروا برزمهم أتازنوا إن شاء الله مسجدة قريجي ناني بلو دافن بربادتي قومي جهيني نان ورّي مسجدة يقوكان دي مسي مال مسجدة ببولتامتي إمام محمد يو تاريخ ساقراتا نبيتن أكي والنساء رهاسة مدوغا في دوغان تاين وفن نساء وفتا چچتادا وفتا موفا نمني لالو لندن ديني إسا حقادا قلادا تاريخ نساء كسيت لفقا يجر نما كسيري مسكينة حقا قلا وفن چچتا مسجدة ملسيني چگور نور رانجاني نيرے وان كيسا جرو مالتو بيك إمام أحمد إمام قرتيش إمام الشافعي قدام قريش عالم مكة زري رسول ربي عليه السلام ربي صدق يا إمام أحمد علمي حديثاتي من رجالتا شيخك يجتئ واتي وان حق أسيب رجلنا دوست ربي قويا قياماتي سكابي جلان شيء نيسا وان إمام أحمد أمدو بچو فالقانون انقاوتي كسان مكان قفصني عيمو فايدة استغفاراتي فين ديما نمتج مسجد يقوكاني بلشو دي بر بلشو دي ناني ها بارندو معلا كان هاي يميجي يو كيسا ديفت بارندو معلا كان هاي يميجي بارندو مفهوم ملتو جين أعوذ بالله بقى ربي حارس النغري بابو حقا كيسو من بيني كبكين رادو جرو مسجد ربي دوبا دو ودي دي جناني أما إمامنا تشسكي بارندار عليه تشسكي أفتي جنان أبو متى كوتش سيك أسيم تيجي سيكي بكتنا نميو رفع وام براس سياتي إيش سيكي جران وسوجل ديمي أشي بوتو باز كراتي دبرس أما تكو صلاة بودر رفع بارن تما كنا صلاة كهلي أشي بوتاني فجيسان كنا لالي نميتشي دابو نما كترمي دابو بوكيس دابو برمجالين ياتو يعني بوكيس الكن الربولة كانوا في صلاة ديمو قال لي أبتي لاليت أبو مين ميتشا كان ديسي أنا ما بولشاواتي ولي ركتيرين أكاسيت تم دوبا أبو نورافو دي ديم ياتي بركات دو جايتي غافر راتي كنيبر أكاسيت إمام أحمد ساوت جعله يو ساوت جعله جو بكم وفيتي يوسن كنيه في دابو سابو كيسوت كايني إمام أحمد هذا إنسان توبته ولا مدو بسمله قال لي قال لي شانتاي جده بيسان سا كنيه في استغفارك أنا أوفا بر استغفارك أنت مشغولة وان كلي براتني بيتام استغفارك أنا أوفي ناني إمام أحمد جايبه هو استغفارك عبد واتك كسيغا فداجين إمام جان جنانا ما هي غافدو جين استغفار يروي دو غوتنا فكاتا فايدة راغر تنايمي جين أبو استغفارك أنا وانا نرار كدنم تو كلنا نرغني جين مالي جنان غيان استغفار دمسو جل كبرا وانا ربك رد تشوفنا كنيتي وانا تكجلا من راحتي جين اما يسي دافع توفا جرا جين اگر ته چارجي گودا جرا استغفار مالي تكتين سر راحتي جنان يا ربي امام احمد جلا خجرن كان امام اهل السنه جرا كان ناغر سفت مال يا ربي نجسني جنان امام نے کوفله دعاء تقبلنت جين انت امام محمد انت امام محمد ولي رجي قام هن قال جزا جايب دعائين هندنو تقبلنته ونن كجيل هندي تقبلنته تكتين نافت ما تسيف يا ربي ما محمد إن أجر سيفت ما جزينين جي كونوا كنا جيرني دوب استغفاري بديه الدولنا مرة حقا درجانا مالي والفودا قبر ما كان كله وانا تتير رقاباتو وانا مالي رسولك عليه السلام حقا قرتني أدون دي بتيا تشيمباتو تي خرالي تاتين هلا قدّا تكاي سنيبنا ميفين دعتنا نجان كنا فقرتني أحيان صحابان الردبة شدي مكون الرقدّا نسي وان جاهلي يوم ما أمس لا يسنت مني
أبو أكمتي وركون إنه إسلام ما وأركته وكجتنتو سمودة لكن ربي نيجسي كل ليس كتاريخ إنساني وربي لتكتك كان سنجلد إمتاني لالتن جروت إنسان افتفتن أصون قوياتا كتي صحابان دنيا رجرات جرات دي أما تشنتما كانت أبينا ويا خيسن جتنتو سمودة صحابة ربي نغرتي رجالته صفات ثاني قرآن خيسب بوسه مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار والرقرتني واقوتته فركان قصة جايبة رب الردبت صحابة كان قري إساني بازبور جنة رب تقود الدنيا رد قري إساني مستجاب الدعاء قري إساني قرت رب سماوات الرا شهادان بربيتين افعل ما شئت فقد غفرت لك وان فيت يا ربود ربي سي ارارمي جرا ان سي دي سيتين جرا ربي ريكوردي كسي تكا دغتني سن دنيا ور كوباتا بت ريكوردي كوتجان ور في ريكوردي كوتجان ور لفا اوروبا كانچ باي بيتا كو ريكوردي كوتجان يو في غنيت كو دموزو ويلي ارغتن مسكينو ما بيتا فيگه جلابا قته كون جلابا يبرجان وايدو اسينا مين ور جنة ريكوردي كوتن بربانو اتيدچو قمنا ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا ان التشبه بالكرام فلاح وجانب لينكي ودي وندموچنا ايتوچ الله سبحانه وتعالى بزيج مدر لا يفطرون حلافነት ጥሎብን ማንኛውም ሰው እንደሚኖር ሳይሆን የአላህ አውሊያዎችና የአላህ ወዳጆች እንዲኖሩ እንደዛ አይነት አናናር እንድንኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደደልን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታና መውደድ ምልክት አላህ ጀለ ወዐላ የወደዳቸው ሰዎች ዕልምን ያስተምራቸዋል ወቀትን ያገራላቸዋል እንዲያውቁ አላህ ያደርጋቸዋል አላህ ጀለ ወዐላ ያወቁትን ሰዎችና ያላወቁትን እንደ ኢሆት እንዳሉትና ኢሆት እንደሌሉ ሰዎች ነው አላህ ምሳሌ ያደረገው የሞተ ሰውና ኢሆት ያለው አንድ አይደለም አለ አላህ የሚያየው ሰውና የማያየው አይነ ስውር እኩል አይደሉም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዛ ማለት አላህን የሚያውቁ ዲንን የሚያውቁ እንዴት እንደሚኖሩ እንዴት እንደሚተኙ የሚያውቁና ሁኔታቸውን አኗኗራቸውን በትክክል የሚያካሂዱ ናቸው ብለው አላህ በእውቀት ትልቅ ደረጃ እንደሚገኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰሃባዎችን ታሪክና ባህሪ እንዴት አላህ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባነት እንደመረጣቸው الله سبحانه وتعالى እንዴት በዱንያ ላይ ያሉ በጀነት ፓስፖርት እንዳደለላቸው الله سبحانه وتعالى እንዴት የወንድማማችነት ምስጢር እንዳስተማራቸው ይህን ታሪክ ግማሽ ህይወታቸውን በጅህልናና ባሉባልታና አላህ በማይወደው ያሳለፉ ሰዎች ግን ነገሩ የእድሜ ርዝመት አይደለምና የኢባዳ ብዛትም አይደለምና የኳሊቲነትና ከብዛት ጥራት እንደሚባለው የቀረችው ህይወታቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት የሚገዙበት ያደረገላቸው ሰሃባዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ መሐመድ ወገባቸውን ያሰረና ያጠናከረላቸው ዋነኛው ምስጢሩ ከሳቸው በፊት ያለፉ የአላህ መልእክተኛዎችና ረሱሎችን የደረሰባቸው ጉዳትና ስቃይ ለነብዩ በማውረድ አንተ ብቻ አይደለም ያስዋሹት አንተ ብቻ አይደለም ያስተባበሉት አንተ ብቻ አይደለም የተቀጣ አንተ ብቻ አይደለም የተዋረደው ካንተ በፊት የነበሩም እንደዛ ነበሩ አብሽር ብቻ አይደለም በርታ ተረጋጋ ይያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኡላኢከ الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي ያላቸው ለኛም በቀን 17 ጊዜ በዋጅቡ ዙሪያ ብቻ እንኳን 17 ረካዓ የአምስቱ ሰላት ወቅት اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الصحابة ومن الشهداء ومن التابعين ومن الصالحين ومن العلماء ومن النبيين والصديقين والمجاهدين كنزي أين الصوت إندن مساسل الله جل وعلا اتشن قنجو سنطري يسكمتولن قنجو ما ملاكا يسكمتولن ይህን የመሰለ የአላህ ንግግር በማከላችን ይገኛል ቁርአን የመሰለ የአላህ ንግግር ቁርአን የመሰለ የአላህ ህግ ቁርአን የመሰለ ወደ ጀነት የሚመራን ህግ በማከላችን ይያለ ለሸይጣን ለርኩስ
ላሉባልታ ለማይረባ ለልክስክስ ነገር ለሸይጣን ለመጥፎ ጓደኛ ይህን የመሰለች ህይወታችን መሸጥ በጣም ወላሂ የሚያስጠይፍ የሚያስደነግጥ የሚያስተክዝ የሚያስፈራ ጉዳይ ነው ያሳፍራል በሐቂቃ إخوة الإسلام والإيمان متى يتناقرنو الله سبحانه وتعالى إن ترى لنا لمن التقبلهم يملون لمن التقبلهم يمن لو يبزال الله ترتونيال لمن التقبلكم بلو راسون يتيقين يسكاون لسماو سمتاتشو كونه تنقرون يالاش الله ترتون نبره هقا وردو لنبره سيتوچو كونو اند اللبابس اند بيتسب اند بالحق እንደ ልጆቻቸው እንደ ጎረቤት ባል የሆነ እንደሆነ እንደ ልጆቿ አስተዳደግ እንደ ሚስቱ አስተዳደር እንደ አለባበሷ እንደ ተጣለበት ኃላፊነቱ አላህ ያደረገልኝ ለምን አልቀበልም ለመሆኑ ምን ነካኝ ምን አይነት ሰው ነኝ ብሎ ራሱን ያጸጸተ ሰው አለ በጣም ይቀላል ብዙ ጊዜ አይገኝም ሰው ልጅ በጣም ከመውሰድና በጣም የራሱን ከፍ የማድረግ ይልቅ የመስጠቱ በጣም ትንሽ ያንሰዋል ብለናል ማታ ዛሬ እንግዲህ የሰሃባዎች ሐያትን የመረጥንበት እስቲ ሰሃባዎች አናናራቸው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የመቆየታቸው ክፍለ ዘመን ጀነት የገዙበት ሰዓታትና ወራት ወይም አመታት ወይም ደቂቃዎች በደቂቃ ጀነት የገዛ ሰው አለና እኔ ዛሬ ሙሐደራው በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው ይሄን አርስቴ የመረጥኩት ስላልጠገብኩ ስለማልጠግብም ነው በ5 ደቂቃ በተወሰነችው ደቂቃ በተወሰነችው እርምጃ ብቻ ወዳና ወዲ ተጉዘው ያአላህ መልእክተኛ ሆይ ያለው ሁኔታዎቹ ተገላለጠለት ግልጽ ሲሆንለት እቺ በእጄ ላይ ያለችው ተምር በልቼ ከመጨርሰው ከሞትኩት ወደ ተዳለው ሲባል አንተ ለጠላቱ ፊት ሰተ ወገብ ሳይሆን በአላህና በረሱሉ አንድነት በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድነት በረሱሉ መልእክተኝነት በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲን ሐቅነት አምነህ ወደፊት ይሄድክ ከሞትክ ጀነት ነው የምትገባው አሉት ተምሯን አየና የተወሰነችዋን ሐባት የተወሰነችዋ ፍሬ አይ እቺንማ እስከምጨርስ ድረስማ ጊዜ ይወስድብኛል አይደለም እንዳል ምሳው ነች ቁርሱ ነች ሌላ ነገር አላቸው ተምሯ ነች ያችን ተምር የተወሰነችዋን እጁን ማትሞላውን ተምር በልቶ መጨረስ ጊዜ ይወስድብኛል ብሎ እሷን እንዳለ ጣላትና ወደ ተወሰነችው እርምጃ ተጓጉዞ في سبيل الله ሆነ ያውኑ ሰውየው ሻዳ ያውኑ ያዘው አሁን የሰለመው ሰውየው ቆሞት ያሉት አንድ አልሰገደ ولا حج ያቀው ولا شروط الصلاه ولا اركان الحج ولا من ያቀው ያውኑ ሰውየው ቆሞት ያሉት سبحان الله على رسول الله سلام عمل قليلا واجر كثيرا يا الله سطوتا ነው ታዲያ ትንሽ እርምጃ ብቻ በቃ ትንሽ እንደው እርምጃ እኮ ነው ሌላ ነገር አይደለም እንደው سبحان الله استغفر الله ጊዜ የለም ትንሽ ሰርቶ ትልቁን ተመነዳ እንደ ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላም ሐያታቸው ሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የት እንደጨረሱ አልጠየቃቸው ወደ አላህ መመለሳቸው ከዛች ደቂቃ ነው የሚጀምረውና ከናቱ ሆድ አሁን እንደወጣ ነውና የሰለመው ሰው اخوة الاسلام والايمان እነዚህ ሰሃባዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የመሰለ ኒዕማ ሰጥቷቸው ይሄን የመሰለ ሐቂቃውን አላህ ተባረከ ወተዓላ ወፍቋቸው استجابوا لله تبارك وتعالى لا الله تبارك وتعالى استجابه አድርገው ለአላህ ተባረከ ወተዓላ እሺ ብለው አላህ ይሻላቸው ስለዚህ ሐያታቸውን ማየት አለብን استغفارም ማብዛት አለብን ቂያማ ቀን በኪታባችን ውስጥ የምናየው ከሚያስደስተን አሁን የገለጽኩት አንድ ቂሳ ነበር ኢማሙ አህመድ ትልቁ የመዝሐቡ ባለቤት ናቸው የመጨረሻ አራቱ መዝሐበኝ ሰው ናቸው ኢማሙ አህለ ሱና ወልጀማዓ የሚባሉ ናቸው አንድ ቀን መንገድ ጉዞ ጀምረው ዒልም ለመፈለግ ሲያመሽባቸው የሆነ መስጂድ ላይ ጎራ ብለው ለማደር ፈለጉ የመስጂዱ ሰራተኛው ጠባቂ በረኛው አይ መስጂድ እንዳንተ አይነት ሰው መተኛት ክልክል ነው አንተ ኢማሙ አህመድ የሚለብሱት ቀበቶአቸውን በእጃቸው ነው የሚሰፉት ጫማቸውን በእጃቸው ሰፍቶ ነው የሚያረጉት
የቀደደ ልብሳቸውን በእጃቸው ሰፍቶ ነው የሚለብሷት አንድ ቀን ከሚገርማቸው ከዚህ ቅሳ ጭምር የሆነ ሰውየው በጣም በከተማ የሚታወቁ ሰው ናቸው በእጃቸው የሰሩት እንጂ አይበሉም ነበር አንድ ሰውየው ሰደቃ ሰጥቷቸው ለምስኪን ሲሰጡ አንድ ጊዜ እንቢ ያሉበት ሲያስቸግሩ ምን አደረገ ጠበቀ ለخدማቸው እንቢ ያሉት በኋላ አንድ ቀን በጣም አስፈለጋቸውና አንድ ድርሃም የሆነ ነገር ግዛልኝ ብሎ ላኩት ወደ ከተማ በአንዱ ድርሃም አንድ ብር ማለት ነው በአንዱ ብር ያሉትን ነገር ገዛና ለሽያጭ አቀረበ እዛው በከተማ ላይ በአንድ ብር የገዛውን በአራት ብር ሸጠው ከዛ በኋላ በአንድ ብር የምትገዛው እቃቸውንም በአንድ ብር ገዝቶላቸው ትርፉንም ሶስቱን ብር ይዞላቸው መጣ የራሱን ሰደቃ እንቢ ያለው አይደለም ስለዚህ የራሳቸውን አባዛላቸውና አመጣ ከዛ በኋላ ያቺን እቃም ሰጥቶ ይሄንንም ጨመረለት ምንድነው ያሉት አጃኢብ ነው አለ ዛሬ እንግዲህ እቃውን ገዝቼ የሄድኩት አንዱ ጠይቆን ያንቺን እቃ ሽጬ ቆንጆ ዋጋ አግኝቼ ሸጥኩትና የርሰው ነውና ትርፉን ማመጣውላት ይሄማ ያንተ ንግድ ነውና አራቶ ያንተ ነች እንጂ የኔ አይደለችም አንተ ነው የሰራህበት እንቢ ያሉበት በጣም አጃኢብኛ የሆኑ ሰው ናቸውና የሚታወቁ ሰው ነው በከተማ ላይ እና በመንገድ እንግዲህ ማንንም አይታወቅምና ይሄ ሰውዬ ሲያባረራቸው አንድ ዳቦ የሚያቦካ ዳቦ ሰራተኛ የነበረው ሰውየው አግኝቶ ይዟቸው ሄደ ወደ ቤት ሰውየው በመንገድ ሲሄድም ሄዶ ሲያሳድራቸው በእስትግፋር ነው የሚያበዛው ተውባ ያበዛል አስተግፍሩላህ አልዓዚም ወአቱቡ ኢለይሂ አስተግፍሩላህ አልዓዚም ወአቱቡ ኢለይሂ እሳቸው ምን ጠየቁት ከተውባ ምንድነው ያገኘው እስቲ ይሄ ተውባ ሲታበዛ ምን አግኝተሃል አሉት ከዛ በኋላ ምን አለ ይሄ ተውባማ ጉድ ያደረገ ዒባዳ ነው አለ ምንድነው ይሄን ተውባ እስትግፋር ማብዛት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሬ የጠየቅኩትን የለመንኩትን ሁሉ አላህ ሰጥቶኛል አንድ ነገር ብቻ ቀርቶብኝ እየጠበቅኩናል ምንድነው እሱ አሉት ኢማሙ አህመድ የሚባሉት ኢማሙ አህለ ሱና የሚባሉትን ያ ረብ ሰጣሳየኝ አትግደለኝ ብዬ አላህ ለምኛለሁ እሷን ብቻ እየጠበቅኩ ነው ይላቸዋል ኢማሙ አህመድ ራሳቸው ነው እንግዲህ እሺ ኢንሻአላህ እቺም አላህ ተቀብሏታል አብሽር እርሶ ኢማሙ አህመድ ናችሁ እንዴ ገና ጭንቅላታቸው ነገራቸውን ሲስማቸው ለخدمه اخوه الاسلام والايمان الله سبحانه وتعالى እነዚህን ሰሃባ ትልቅ የሆነ ምሳሌ ትልቅ የሆነ አርአ አላህ አስቀምጦልናል እነሱም በመከተል ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱን ውዴታ ከሳቸው አንድን አላህ ውዴታቸውን ከሰጠን ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ ስራችንም የሳቸው ስራ ባይደርስም አላህ ያደርስልናል እነሱ የደረሱበትን ደረጃ አላህ ለነሱ የሰጠውን ምንዳ ለኛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጠናል የሚል ነው ዱበ ብለየን ኢማና ሐያኒ ሰሃባ ኮመሲን በይተን ጊዜ ሄዱ ወንነማ አጃይብ እስላሙም ማንዱረት ሀያተ ገርተኒ ወላሉማ ሀያተ ገርተኒ ዱከኒ ጃሂሉማ ገርተኒ ሀጎጌ ከይሰ ቱረን ኤገሲ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala እስላሙም ማዳን ኢሳን ቀነንሲስ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ተውፊቅ ገርተኒ ኢሳን ይከን حتى إن الله حديث قيست قرتني رسول ربي مالجان إن الله نظر إلى أهل الأرض ربي ور لفاقنا قال عليه جان رسول ربي عليه السلام يرو جاهلمان هاتني في المون أباني في قرتني علمي أولا في أولان رحمة فرحمني واني ديني دجان تك لفد أبامي واني ربي النبي الله إيسا رتبو سشفتنو قرتي عادات تجرجرمي دين ربي لفاد أبامي أما تدبها قسيت توالا كامو لفت دكنا في وسخا في معسيا في ظلمي دان لفت دكنا مقت أهل الأرض عربهم وعجبهم ربي ور لفاجفا جباي سايت تبوسي يا رسول ربي عليه السلام جباي سايت تقبوس وانا الرالالني جالة تدبم نبيتن كسا فرعونا كست ربي وانجي فلما آسفونا هقسان أقرتني نهميسني ندلنسيسن فرعونان أنا ربكم الأعلى جئ قيامات جيبوسي ما علمت لكم من إله غيري جئ واميك لفلاك الدنيا كان ولك بچوغا هي جنان ربين غابو دچيتن وندك تلاقطو فنغوني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها جئ
dachiti yan qulqulluudhaan uummadhe hanqa kana hundaa waan qasilaati deebituufin hujjaa si godhuuf nabiyyoota sitti ergee waan kana godheeti amma kana booda lakkiin jirtu je'eet faagraqnaahum isaaniin halaake jeen bisaan itti gadhiise rabbiin sun taala intaqamnaa minhum faagraqnaahum ajma'iin harkan irraa qafaladhee jeen nadallansiise jennaan wakadhalik yeroo lafti ammaatee fasaanni guddatee da'awaan dhabame wal jalaa dhaga'uun dhabame wahadihi sunnatullah wamaa hiya min adh-dhaalimiina bibaciid warra zaalimootaat irraa ammallee fagoon jirtuu beekadha rabbiin qissaa luut irraa dubbate qawmii luut waan godhe lafa samaawatii wanni wajji buqqisee samaawatii jala geessee haga malaayikaan samaawatii gadii kana qubatan sareen isaanii akkam duttii haga dhaga'an tokko walit dhiyaatanii yaa rabbi kun buqqisee fide magaalaa kana Naayiroobii kana guutuu buqqisee fide akkam godhaa jeen asirraa gadi garagalchii jeen samaawatii irraa nama fooqii irraa kufee waan ta'u ni beeytan samaawatii osoo isaan rafuu jiran halkan jibriil dhaqee kooluu kana jala kaayee buqqisee samaawatii jala geessee yaa rabbi kun buqqisee fide amriin tantee maal jettii jedheen asirraa gadi garagalchuudhaa jeen amriin ti eega achirraa gadi garagalchee hoo waamtarnaa alayhim hijaaratan min sijjiilin manduud laga jahannam sijjiil jedhamutti kawaadameeni ammallee achirratti roobsa samaawatii irraa namni bu'ee hin hafne maal jechuu kun hujii isaaniitu kanaan malaa dalagaa isaan dalagaa turantu kanaan malaa akkama biyya Ameerikaatiif Awurooppaa keessatti dhiiraaf dhiirri walaa fuudhu dubartiif dubartii walaa fuutu maali waan gurii namaa dhaga'uu wasaka namichi sahaabaa tokko waan jee osoo rabbiin qissaa qawmii luuxnuu himuu baatee je hattaa asli arabaa keessattuu wanni qawmii luuxuun argamtuu je taarika warraa silaa nuun dhaqqabne sanis rabbuman nuu hime fixraadhuma ofirraa jaabar badooma hojii saniitii fi fokkina isiitirraa osoo rabbiin quraana dubbachuu baate gurraanuun dhageenyuu jedhe dalaguu dhiisi waan sammuu fixraa insaaniyya jaahilummaa macarrashaa haddii sanii illee naman geessu kanaaf rabbiin qixaaxa ummataan takkaan qixaaxiniin qawmii luut qixaaxe maalluun jedhee taarika nu hambise duub wamaa hiya min adh-dhaalimiina bibaciid ammallee akka qissaa taatee stoorii taatee nafne namni hojii akkasii san jalqabe ammallee taatu hojiin tiyya ka akkasii akkasuma jeen ammallee buqqisee samaawatii geessee gadi garagalchemo halkan sana ibiddaan fuudhemo dhiyootan osoo isteeta tokko gartanii an keessa deemuu jiru ajaa'iba nu mudaterra warra lamaan agartanii waliin mana keessa jiru ruumii keessa jiru tokko biraa ka'ee nama dhiiraa lamaan tokko biraa ka'ee waa fudhachuu achi dabrinaan tokkicha siree irra jiru kana rabbiin siree wajjin buqqisee gad dabarsee bara ija kiyyaana sireen na fudhatee dabre jedhee yoo namichi kan achi fiigee dhufu haga sireen taa'uun buqqa'ee dabre namichi goda keessa gad ilaal abboo maal si godharee maal sitti gad ergaree osoo inni jedhu namichi kan osoo iyyi kan achumatti citti fagaate dabre namichi iyyi amma naayin jedhan baanan dawwalii helikoptarri kottu balaa meeqatamaa walgayii poolisni gartanii kottu haada gadi tergii maalitti dhaqabare وإلى يوم القيامة سيتجلجل بإذن الله haga guyyaa qiyaamaatti haga daaru sijjiiniin lafa sijjiin jedhamtu jahannama rabbii san gahutti inuma deema namichi ammallee maal jedhe rabbi jarana kalees wamaa hiya min adh-dhaalimiina ammare ibraa miti kun warra hafeef gorsaa miti kun dheengadda isteetni minisootaa isteeta 14ffaa ka Ameerikaa isteeta 50 keessaa isteeta 14ffaa hayyamte jalqabe rabbiinis balaa kanaan ganaa itti oofuu deema masaakiina keenya kaachi keessa waa daddalagatu rabbi irraa hambisu duuba rakkinni guddoon deemuu jiru qissaan kalee dubbatame tafsiirri isaa har'a deemuu jira abbaa aqlii godhatee waa gallaaleef jira kenna duuba gartanii rabbiin guddaa yoo lafti akkana wasa qoyte ammallee fideetuma waan isii gartanii lafarraa xaragu warra amane hambisee rabbiin agartanii warra kaan fuudhee dabarsa kanaaf famaqatahum rabbiin ni jibbe warra san arabahum wa ajamahum عربا في قراج عديس عن نجيب بربين إلا بقايا من أهل الكتاب ورا ما يهودا جامت مكا كتابا سين اللي بر ورا كان الروانا قاتا تيمتي ور أمو مكا كتاباتين إيه قتاتي حتى هلاكني سين اللي بودر رهاتا وجدت ما ربين ورا سنقرتي قريسي أمبس مال جنان ورا جنا ربين نبي محمد تكسان أمانا كيسا كايا جروجرا كاكا عبد الله بن سلام أكو مغاف ربين آدمين أمودا آدمين أمو ديما بيتو يا ملايكا جنان آدمين أكا قصاصات الروانو يمتتي وانا كناتي dhiiga gannaqanii balaa meeqa buusanii fasaada oofanii dhiiftee oo yaa rabbi jennaan lakki in uumamoo in uumuu sinin hin maryanne hojii an oofuu jiru sinitti hime malee jeen inni aalamu maa laa ta'lamuuna jeen
ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون يا ربي سبحانه وتعالى دوب ربي لكم سنة أرجتني دوب وربني نصاراتي في بني يهودا كان جرسنا عم بسي ورا كان جبجي إذ تقلبت الموازين وني ربي جب فهم برانسين كسانكم مالف دفتي اللي هاتين تلوام مالف ربي ورا سنجب فسادته قدة إصلاحر إجرامته قدة قرتني إحسانر باطل قدة حقر خجب بلة أغاير الربا قدة نقدر والجبا قدة والجالل كانت تجر جرمت إذن ربي واجب قرتني إني في الرخاء حقوان ساتير أن يجازي العمل بمثله هجيون داو واني سفكاتون جزاء ديبسو ربي سبحانه وتعالى بلما قول يجو إخوة الإسلام والإيمان الله سبحانه وتعالى كذب فيت يالفو نبياتو چمونه صحاباو چمونه لا الله بلو من قدون يازو سوچ እንደ ቆንጆ ምሳሌ አድርጎ ፍለፊታችን የሚያስቀምጠው የነሱን ታሪክ እየተማር የነሱን አካሄድና አራያቸውን እየተከተል ከቁርአንና ከሐዲስ የምንቀነጭባቸውን የምንወስዳቸውን ነገሮች እየተጠቀም ጉዞአችን እንድናሳምር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የሚሰጠን የሰሃባዎች ሁኔታ ከእስልምና በፊት ብንቃኘው ማለት ነው والله እንደ አንድ ሰው ህይወት ይሄ ነው ተብሎ የሚናገር አይደለም عمر بن الخطاب عند كان من على بيهوت جهلنا سياستاوسو غزي عند غزي በጣም ያስለቅሰኛል አንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ያስቀኛል እስቲ የሚያስለቅስህ ጊዜ ምንድነው አሉት የጀልና ዘመንኛ ሴት ልጆችን አንፈልግም አለ በብሔር ብሔረሰብ ስለምንፋጅ ስለምንጫረስ ሴት ልጆች ለጠላታችን ምስጥር ትስጠውና እኛን ተሰብራለች በሚል እኛ አድማ ላይ ደርሰን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሴቶች መውለድ እንፈልግም አለ እንግዲህ የምን ታብሌት የምትሉ ተላቀው አላህ እንኳን አላሳወቀንም እንግዲህ የፋሚሊ ፕላን የሚባለው ነገር ስለማያውቁ ምን ግድ ሆነባቸው ሴት ልጅ የሆነች እንደሆነ በዛችሁ ጊዜ እንድትቀበር ይሄን አድማ ላይ ደረሱት እዛ ጊዜ ቢኖር ኑሮ የሚጠይቃቸው ነገር ምን ልታገቡ ነው ህዝቡ ተስማምቶ ሀገሩ ተስማምቶ ሴት ልጆች እንቅበር ላይ ከተስማሙ ህይወታቸው እዛ እንድትቆም ፈልጎ ነው ወይስ ምንድነው መልሱ ምን ይሆን ነበር መሰላችሁ ጭንቅላታችን ዝግ ስለሆነ ለዚህ ጥያቄ አንገባም ነው ምን እናገባለን የሚል አልታያቸው መቅበር እንጂ በእንዲህ አይነት ዙሪያ ያለን አለ ሴት ልጅ ወለደችልኝ አለ ሴት ልጅን ሲያገኘው ጊዜ አለ ተራዬ ደረሰ የግድ መቅበር አለብኝና ዛሬ ቀብራለሁ ነገ ቀብራለሁ ያልኩ አደገችብኝ አለ ጊዜ አጥቼ በዱንያ ቢዚ ሆኖ ማለት አድጋ በቃ 7 አመት እስከ ስንት አመት ደርሳ እስከምታናግረው ድረስ እና በቃ እቺ አዋረደችኝ አይደለ እንደ በጎሳዬ ውስጥ ተዋረድኩ በቃ ብያለ እሷን እጄ ሊቀብራት ከከተማ ወጥተው ሱብሃንአላህ ይላል ሴት ልጁን ይዘዋት ሊቀብራት እንግዲህ እንትን ማቆፈሪያ ምኑን ይዘው በቃ ወደ ከተማ ዳርቻ እዛ ወጥተው እየቆፈረላት ነው ከዛ በኋላ ሲቆፍረው ጊዜ ጽማም ነበረ ጽሙ ላይ አቧራ ምናምን እንትን ሲሆን ወይ አባዬ እኔ ልሙትል ጽምህ እኮ አፈር እየገባብህ ነው ትልና ጽሙን እንትን ታስተካክልታለህ እሱ ራስዋን ሊቀብራት ነው እሳ ልጅ ያላት እንደው ትንሽ አመለካከትና ህልና እዝነትና ሪራዬ አጣላት እሱ ምንድነው የዘጋው ጅልና የሚሰራው ስራ ነው ምንድነው ያለው እንደዛ ያደረገችልኝ ነው የቀበርኳት አለ ዑመር ኢብኑ الخطاب አላህ ያዘጋጀለት ቦታ ስላለ ስራውም ይሄ ስላልሆነ አላህ ከዛ አተረፈው ያስለቀሰኝ አለ ይሄን የመሰለ እስልምና ከማግኘቴ በፊት ይሄን የመሰለ ደረጃና ጀነት ከማግኘቴ በፊት ለዚህ አይነት ኢፋና መብራት ከመድረሴ በፊት እዛውኑ በጨለማና በዛ ጅህልና ቢሞት ዛሬ ያለውበትን አምንበታለሁ አለ ጀሃነም ነውና ያ አይነት ሁኔታና ድርጊት ሲያንገሸግሸኝ ነው የሚያለቅሰው አለ አንድ ቀን ደግሞ የሚያስቀኝ አለ ከጅህልናችን መጠን ያለፈ ሲሆን አለ የሆነ ተምር አገኘውና
አይ ይሄ ተምርማ ወይም ለራሱ ጌታ መሆን አለበት ወይም የጌታ ምግብ መሆን አለበት ብዬ አለ ተምሩ በጣም ያማረ ስለሆነ አዘጋጀነውና ጌታ የሚበላው ብለን አስቀመጥነው አለ በምሳ ሰዓት ስንመጣ ምሳ አልተዘጋጀምና ለጌታ የተቀመጠውን ጌታ በስተቀር የማይነካው እዛን ጊዜ የታወቀ ጉድ ነገር አይነካም ለጌታ ተብሎ እስከ ተቀመጠ ድረስ ማንንም ሰው ወንድ አባቱ አይነካም የጌታ ምግብ ማንንም ሰው አይበላም ምሳ አልደረሰም ምን አለ እኔ ቸኮልኩት ምንም አምጣ ባክ የጌታ እኔም ራሴ ጌታ ነኝ ብዬ በላዋል በእውነትም የምንከተለው ጌታ ስለሌለ ነው እንጂ በትክክል ጌታ ቢኖር ኖሮ ባልጣስኮ ነበራል ምን አይነት ጭንቅላታችን ምን ነበር የዘጋው የሚል ያስቀኝ ነበራል ይሄ አንድ የተወሰነችው ምሳሌ ከጂልና ሁኔታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አይነት ሁኔታ የህይወት ጭምልቅ የህይወት ይርኩስና አላህ ሲያየው ጊዜ ወደ ምድር ሲመለከት አረቦቹንና ጥቁሮችንም ጣላቸው አሉት ረሱሉ አለይሂ ሰላም ከዛ በኋላ አህሉል ኪታብ ብቻ በስመ ኪታቡን ካም ቢሆን ሙሽሪኮች ናቸው እንደውም የባሰ ሙርተዶች ናቸው እነሱና በዛን ጊዜ ግን አህሉ ኪታብ ናቸው የተሳሰቱትን ቢሳሰቱ የባሰ ኩፍራቸው የመጣው መቼ ነው ነብዩን እንቢ ካሉ በኋላ ነው وكانوا يستفتحون من قبل ከዚህ በፊት የአኺሩ ዘማን ነብይ ይመጣል እኮ ያሉ በብሔር ብሔረሰብ ሲፋጁ በነብዩ መሐመድ ይኮሩና እንትን ያሉ ነበር فلما جاءهم ما عرفوا በተውራትና በእንጂል ውስጥ ያለው ሲመጣላቸው ሲፎክሩበት የነበረ ነብይ ስላክላቸው ከፈሩ ቢሂ فلعنة الله على الكافرين አሁን ሲመጣ እንዴት ከአረብ ደሞ ከእስራኤል መሆን ነበረበት እንጂ የባሰ ጉድ መጣብንኛ ማናቆድ ነው ይመጣብን ይያሉ ከአረቦች በነሱ ስር አህሉ ኪታብ ናቸው እናንተ ይያሉ በአገራቸው ላይ ያኖሩ በበታችኝነት ይተዳደሩ ነበር አረቦች በላይ እነሱ በበላይነት ይተዳደሩ ነበር እንዴት እኛ ምናስተዳደራቸው የኪታብ ሰዎች የሆነ ሰው እንዴት እነሱም ከኛ ጋር የኪታብ ሰው ሆኖ ይገኛሉ ከአረብ ነብይ ለምን ይላካል የሚል ሸይጣን የያዘ ቅናት ሸይጣን እንዴት ከጭቃ የተቦካ ከእሳት የተፈጠረው ጋር እኩል ሆኖ ስጁድ ይወርድለታል እያለ ራሱም ጀነት አጣ ሐሰድ ወይም ምቀኝነት ካለህበት በጭንቅላት ጉድጓድ ይጥላል እነሱም ነብዩ መሐመድን በመክፈራቸው ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አረመኔ ደረጃ ቆጠራቸው ማለት ከዛ በፊት ግን ምንነታቸውም ስላልታወቀ አህሉ ኪታብ ብቻ ነው አላህ ያስቀራቸውና ሌሎቹን አላህ ተባረከው ተዓላ ጠላቸው ካሉት ስራቸው መጥፎ ነገር ማለት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጊዜ ሰጣቸውና ማለት ነው ሚዛኑ ስለተበላሸ ሁኔታቸው ሁሉ ስለተበላሸው አላህ ተባረከው ተዓላ ነብዩ መሐመድን ለመላክ ምድርን ያዘጋጀ ስለሆነ በቃያ አህሉል ኪታብ እንደሚረዱና ከሱ ጎን እንዲቆሙ ነበር የተጠበቀው ግን እነሱ በመቀኝነታቸው ነብዩ መሐመድን ጠላት ሆነው ነብዩ መሐመድን በተውራትና በእንጂል ውስጥ ያወቁ የተመሰከረላቸው በስንት ታሪክ የምታወቀው ጉዳይ እነሱ ከፍረው እንደዛው ከኩፋሮቹ የባሰ ሆኑ ማለት ነው እንደዛው እኛም የተሰጠን ህግ ማንከተል ከሆነ ከኛ በፊት የነበሩ ሳሊሆችንና ሰሃባዎችን የማንከተል ከሆነ ታሪካቸውን የማንማር ከሆነ አላህ የጠላቸው ሰዎች ጋር እኩል እንዳንሆን ቀውም ሉጥ የሚባሉት አሁን በአለም ላይ ወንድና ሴት ይጋባ ሴትና ሴት ወንድና ወንድ ይጋባ ሴትና ሴት እንዲጋቡ እየተደረገ ሰው ስልጣኑንና ምርጫውን በዚህ የሚያገኝበት ቮት የሚያገኝበት የሆነ እንደሆነ ትናንት ወዲያ በቀውም ሉጥ ላይ የተደረገውና በነዛ ኡመቶች ላይ ቁርአን የገለጸልን ውርደትና ስቃይ ከሰማይ ቤት እንደሚዘንበው በሩቁ እንዳናስብ ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ዱባ በለየን ኢማና ሰሃባ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪካ አጃይባት ደለገኒ ዋን ኸይሪ ጉርጉዶኑ ሀምቢሰኒ خنوتي غرتني سلاوسو زمان ساني جراني فتنان غرغدون نمودت توكوتو انجي ابو سلاوسو زمان رسول ربي جراني صحابتان جابر حذيفه بن اليمان جا اوسو سلا زمان رسول ربي جراني جين تابع يامكون رسول الله قبل صلى الله عليه وسلم سو سلا زمان ساني جراني عجائبه دلغنا جين مال دلغدنسين غيا كنافا بقتني نمني تايت مناسوره غيا كنافا رسول افتني بقتني غيا اهدفا كنتاتني ايش ما تكاجون دلغني سن اساجان مركانان تكتكن منجروره
رسول صحابة خينا رانتوكنا وما في دوا تاو جانسن اللي ديزتم أما تايمي أرجيته ستوري مركاناتي أبو سر رسول برا كبك التنفا معلوم دبتني متي سلاجرا نمو قافسن إيش وانا نقول نيجر تاميجي جنة وان جين صاحب تجي عالما كان شريعة ربي كيستي جين نتكنا جن دادنا تندبر شريعة ربي كيس وان جروسيمو جين بلا ربي سبيرة دبر سير نجاسي بازي أصلا سلا كيس جرات جاني هون دوا جين سلا قافسن جرات منافق بس ديك سيرات شو كيتو ملاجة شوبر guyyaa gaafa gartee lola ahzaab jeen ka gartee guyyaa sadii nuti waa takka bisaan afaan nun dhaqin je bisaan bisaanin liqibsine je guyyaa lola ahzaab siifin hima zamanati jiraachuu hawwite san dhiirummaa tantemee ammumaa miizana irra kaa ilaaliti halkan lola ahzaab fitnaa nu qabatte takkitti yoon siimee jeen kuffaari dhufee saffaa hagamii nu marsee magaalaa guutuu nu marsee ji'a meeqa nurra taa'e je kanyaanni mana keessaa dhumatee guyyaa sadii nu cufti gartanii beelaan lafa maxxanne je ka qabbanti gartanii nama beela'eef qabbana rabbi walitti hin qajeelchin aamin jaa bara yoo xiqqoo garaan ala jiraate jaaketta kana bara akkana jedhaa deemta qabbanni feetee jiraatta garaa keessa waa jiranii mire yoo laakiin gartanii garaa keessa homaan jiran aboo maal irra qabbanni jette yoo uffata sadii kaa'attellee qilleensuma nagaa kanatti qabbanaa keessaa qabbanaa'u jira bara inni ala qofaa miti nama beelaa arge waa arge guyyaa takka gartanii dhagaa garaarratti dhadhee waa namudattee naan dhagaa garaarratti dhadhu dhabee uffata gartanii ofirraa guuree akkanan maree amaamataan agartee garaarratti dhadhee homaa naa bahuu didde warra dhagaa hidhate sanii yaadadhe duuba musaafirummaa ta'u keessatti waan mudatan warra dhagaa takkitti hidhateef warri dhagaa lama walirratti hidhatu jira warra dhagaa takkitti hidhatee gahuu fi diddee dhagaa lama walirratti hidhatu jira sahabaa rasuulaa keessa halkan gaafasiisan waa hunda hidhannee dadhabnee jee bakka if keenyu dhabnee je lola dhiisi ka kuffaarin nu marsee jiru magaalaa madiinaa keessatti rabbiin suuratul ahzaab irratti akka ajaa'iba irraa dubbate bakka dhagaan gurguddaa jiru garaa keenyatti maxxansinee namuu garaadhaan lafa maxxanee ciifnaa jedhe akka qilleensi gartee nuun fuune qilleensa ajaa'ibaa jira je rabbiin suuratul ahzaabitti dubbatee mire qilleensatti qilleensa ajaa'ibaa saniif qabbana san sa'atii akkanaa san keessa je rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nu keessa deeme yaa hamza yaa umar ayna abubakar ayna fulaan من يعرف لي خبر القوم نو كيسة دي ميجي رسول ربي اين يغرتني ربي كي يرى وين ابدا تشجرا اين يتغرتي ودود ايراوانا هبت وراني نو مرسكون وان ربي ساني تبوسن بينو مي ودو ساني اين نو هبت كن امري جيشي اججا وراناتو اكستو قب استراتيجي كوبيس ورانا سافر رلالت نمتوات ادوين كينا تلاني كينا كم تيجرالات مي اين يودو نو بيفت بساسا ايجا قديسو قب نمني اندنو مرمى لفق بيجر ارى ولا عمري ولا همزان انجرتو جرى نمني شفتنو جي رسول ربي أركاجي أما رسول ربي نوم تاول قبو دمنان من يعرف لي خبر القوم فله الجنة أما لا شيكي في تنميزي شيكي قبازي رسول ربي السلام إن يودو أمتنا أوبتا جنة أركاين قبافي ولا جنة اللي متولا فقا مني والله وانا الكاري دابتني متجي ودو تلاتا دايته ورانا غرتني واهند نياتا دغاتي دان غيتي غالا غرتني ميقاتما قلتن warra kanaatti achi deemuu dhiisi dhiira taate ol kaanii deemuu qilleensa sodaannaa je guyyaa sadii waan nyaanne bar namuu mataa lafa qabee je hanqa rasuulli dubbii arginaan nama socho'aa jiru dhabnaan yaa huzeyfaa sumaa jee laal qacamna godhe jeebo amma qabamte akkitti diddun jirtu silaamarree inshaallahu jannataa jedhanii achuma deemte jannatuma deemtaas deebi'uun silaan jirtu je'eetiin lafaa ka'ee je rasuulli waan natti jiru ogguu arke jedhe beelaa fi qabbanaa fi hollanna qoma kiyya kana keessa dha'ee deemi rabbi si haa sabachiisuu naan jedhee je sodaan je nama cufaa akkuma rabbi dubbate san wabalagati alquluubu alhanaajir halkan gaafa ahzaab waan ani isin dhaqqabeen beeytanii mije rabbiin guddaan bar ni'maatti matee bar nama cufaa ka lubbuun as jirtu ilaal bakka hundaa guuramtee asii galte أما ملائكة كي يبوزوا سن دقمنا جين ربي قدام سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد على ذلك دوبا إساس هدان ثلاثة بيلا دكانا قرة قبنتي كأكنا جرتو ربي سياسة بتشي سوديم نانجر نيو غسانا كان كمان دانجي سودان كيسابت هولنا نندب لا أنمان قباك ياو ورانا سلكيم سوفين ديما جمع تاجايبا تكون تيجي أما رأيمتانا بر ريكوردي كتير فاول كيا ميري لك يارجع مرة بينين دندو جنة تجاههم برانا خرا دانجين لان of kenne bar
of kennee oguni rabbiif rasuula istijaabaa godhe rabbiin sabachiise bar kayeetiin gaala kiyya fudhadhee ce'ee jeebo namichaaf isaa himuu jira bar gaala kiyya fudhadhee ce'eetiin je dhaqee gaala kiyya bakkuma ormitti hidhatetti hidhadhee lafti dukkana waraana kiyya gartanii gama mataa lafatti gabbuusetiin gama hundee qabee lafa harkisaa je akkanum tokko nan beeyin haguuggadhee orma keessa ene je bakka Abuu Sufyaan ajajaan waraanaa pirezidaantii agartanii qopheessanii fi dunkana keessa kaan dhaqeechitti dhiyaadhee taa'ee je gama dukkanaa eeggadhee ibidda guddaa bobeeffatee ta'a qaalichi gartanii musiibaa jinnii wayii qaban se'a je hogguman dhaqee akkana gattaa'ee ibidda gartee kana uwwifata harma saadii kana gartee cinaacha kana jalaan hogguu wanni adii argu jedhe amma bineensa abbaa isaadhaan mana ibidda kennaafi mijee wanni xiyya kiyya gabbaafadhe jeebo kana yoon galgala kana qabbaneesse rasuula rabbiitu wayyeessee mijeetiin gabbaafadhee ka'ee je ergaa rasuula rabbii yaadadhe je aboo gurbaa dhageessaa mirqaan teeti yoo waan feete agartellee homa takkallee dubbii haaraanatti dhufin jeen khabara oduu malee wama feete yoo sii mijjooyte hin dalagin laal ajajaa waraanaa aboo yoo amiirticha faa agartee galaal mataa lafaan dha'in jenneen bar jarjaraa akka kiyya silaa ta'e yoo abbaa feete argite dubbii takka oduun naa dhufuutu waan guddaadha jeen kun istiraatejii lolaati amma xiyya gabbaafatee ka'ee mirqaanee bar rasuulli homaan tuqinnaan hin jenne je tokkicha kana ajjeesse dubbii balleessuu mala mee eegi jeetiin gaddeeffadhee je laal hancufa liqimsaa osoo an akkan godhu wallaalee taa'u aboo wayitu sin seenee jira mee wal odeeffadha je qaalichi bineensa jinni harkaa qabaatu wama harkaa isa seenee hin beeku je nan agarree je aboo waanu seenee jira mee wal odeeffadha eenyu ati waliin jedha je Huzeefaan qaruuteedha amma osoo namni eenyu ati hin jenneen man antaa jeen kanaanillee ofirra dabarse egaa waraanni akkas ta'uu qaba kanaanis man antaa jeen as garagalee man antaa jeen osoo namni man antaa hin jenne jarri cuftinuu man antaa achumaan dabarsanii namni isatti as deebi'ee hin jiru amma namni hundinuu wal hubanne lakkii naga'umaa jennaan aboo jarana je qilleensa gadhiifame argaa jirtanii kun okkoteen nutti garagaluu jira dunkani nurraa buqqa'uu jira balaan nu bu'uu jira maarree gartanii an taa'uyyuu dadhabe an kaanee nu yaasaa jedhee gartanii lallaba wannummaan rasuulli barbaaduu mal baqannaa agartee xilaataa kana fudhannaan inni oduu waraana isaatiif gaala isaa gubbaa bahee dabree bishaaratan laka yaa rasuulallah gammachuun harkaasii qaba waraanni baqatte aduwwiin baqatte jedheen guyyaa akkanaafaa silaa osoo jiraatte dhiira akkamii ta'uu maltee jeenati lakki abboo rabbiin nu baasee usee lakkii jee namichi kan illee sahaabaan kun duuba ummata rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaceelumminarra kaayee isaan kana milkeesse obboleeyyan imaana mee taariikha isaanii daqiiqaa xiqqoo tana keessatti haa laallu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rasuula keenya gaafa erge لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون akka gartanii nama sana dura gorsi isaan hin dhaqqabin dhaqqabsiiftee warra gartanii addunyaa kana naannawa makkaa qubatu ilaa aalama addunyaatti sharqan wa garba akka gartee diinii rabbii dhaqqabsiiftuufii je nu dhaqqame moo nu dhaqqabne jaran maal jettan nu dhaqqabne hin calliftan isa nama garii hin dhaqqabne isa diiniin islaamaa nu dhaqqabe ergaan rabbiif rasuulaa nu dhaqqabe maasha allah maarree nama waa dhaqqabe waan hojjete gaafatamu akkam bareeda maarree insha allah dura eegaa of gaafannee namoo ammaalirran jira ammaalin dalaguu jira of hin jenne booda gaafiin rabbii ni qaceeltii jechuu insha allah obboleeyyan imaana kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega islaamummaa bareedaa kan nuu kennee nu qanansiise akka sahaabaan jiraatan sanatti warra jiraateen kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar ummata caalu ummata baafame ummata ergame isin goonee jee rabbiin dur wanni ergamaa ture nabiyyootatti beekan ummata ergamte ummata muhammad qofa arganii maal jettan khayra ummati wanni taataniinoo saampuula qabxii sadii lafa nuu kaa'e ta'muruuna bilma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billah khayriitti nama ajaju yoo khayrii beeyne kana jala qabadhu yoo maan baratin maalitti jechuu dandeenye khayriitti nama ajaju waa hundaa barannee guutamnee taa'aa jirraaf ta'a diiniin bar dhageettanii jirtan isin ajaa'iba ta'u akka quraanninii fi hadiisni akka shari'aan rabbi nama jaahilaa tokkotu arkamaatti qubanuu hin qabne hattaa nama qara'uu hin dhaqqabneen fasaaluu ala dhikriin kuntum laa ta'lamuun jeen ayyaa rabbi gaa jaahilummaan na qabate an dukkanuma jaahilummaa keessan ture barachuullee biiziin ta'ee akka naatii hoodhu oduun tiyya tana hin fudhata rabbiin tan
طلب العلم فريضة على كل مسلم علمي برجون واجب نما مسلمة شوفه إيرادو برتيدان إذن شريعة ربي نم تكون كيسا جاهلا أزري قدا في تقوبا نقبو بيها خنافو دين ربي نهون داو عالمت نبيكا تأمرون بالمعروف ننجي أرقيته خيرت نما أججو قبدنيجي وتنهون عن المنكر هم ترى لنا مدعو قبدنيجي واجبني دعوة دوتي جرتنو كيسا تر الدعوة واجبة باتفاق العلماء كل حسب طاقته نمني شفتي هكذا ديتي إسا نمني شفتنو دعوة واجبة جيسو قبا كان في سورة العصر ما لونجي جران سورة العصر كسوا ولقبم تلالا الرأيو تكتو متن أنقلت النافقة ور ملكيتي ور خسارة قود لفكاي ربي قدان إيغا ككود أن جبه سبود والله عصري دان ككد تكي زمن ان ككد كعجائبني كيس ترجمه اول رغيته بنين ادم لفيا وكم بر خساره سلقته يا رب قدان الا الذين امنوا ايمان لا وهن دريو ايمانني قد دابچو قب عقيدان اگرتني توحيدا عقيدان سلفا قد دابچو قب دي قلبي كيس اسی سنتو چارجي نما کافتی hirribni fudhatee siin hin dabu shahwaan fudhatee siin hin dabu fedhinnaan faashinaa fudhatee siin hin dabu duniyaan fudhatee siin hin dabu abadan if dagatta duuteen duutu ijji baddu bakki ijaan badduu jetti manguddoon yoo iimaanni qalbii keessa jiraate rabbii guddaa kan dhugumaan dhugeeffatte wallaahi laa tansaa nafsak wanni sahaabaa rasuulaa bakkan isiniin jedhee fuudhee tokko tokko isaaniitiin akka urjii samaawaatiitti rabbiin isaan ibse taariikhni isaanii yawm alqiyaamaa dubbatamuuf عقيدة صحيحة سليمة صريحة قلبي تانيتي لتنبولين إيمانا إذن خنان جبات شو قبنا ربي سبحانه وتعالى أرقتني توحيدك خنان قد جبيس يوجي خيري تنما ججوفي هم ترى نمروداني جبولين إيمانا إذن نتلي قرتني ون نتجبي فتشو قبن ون نت أمري ربي خيستي قرتني ولي قلي بالشي فتشو قبن خراب الرسني ديمو دا أكت ديمنو ولتو دفنا أكتي ديمنو أكو بلسي كي نعم جري محاضران هدوتو غرتني ديمو جراتا إن شاء الله تعالى الشيخوتين ترتيبا نغرتني محاضرة سنيقود وجراتني هنجراني علماء والروار رافودتن چانسي تنرقبت دا سنينجا بكا غري غرتي عمرين تينيا قامت شنتما مت صدما مت فرتما دبريج رجرا واجب يدونو جرا بد جرا برباد داجي سو اذا غرتي قبين ذهبا تو كونو جلا بد رفنين بلو قبين ذهبا كدين قدارغن علمين حقاتي في واجب نديني كانوا جلا بده ما تلف رف ما امري ديني كان اغرتني سكندان ديغون دبي قدو نجلا بده رب ليني مانا خنافو غرتني حاجبانو ربي سبحانه وتعالى خيري غرتي ورسن قنمه ربي نله قنم نعما ورسني ربي بداسه نله ربي نها بداس تتافي ورسني كن نله ربي انو تتافچيس علمي ديبو سان كيسا كاي غاف درالال ديبو علمي غرتني ربي سان كيسا كايسن اكسما غرتني نو كيسا لي ديبو علمي ربي نو كيسا خاو ديبو علمي يو جراته ديبو عمل ربي كدن يو برم سمافو لفا كود النيو دوكي في وكي ولي بيكون دندينيو يجو سلازي ودي وندموچه ان شاء الله تعالى مጨረሻ ከመድረሴ በፊት እነዚህ ሰሃባዎች አላህ ይወደዳቸው ህይወታቸውንና ሞታቸውን አላህ ደስ ያላቸውና የወደዳቸው የተቀበላቸው ነብዩ መሐመድን ሱና በመከተል ነው እንደዛውም ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ተባረከ ወተዓላ በዱንያ ላይ ያሉ የጀነት ፓስፖርት ሰጣቸው ማለት ቀላል ነገር አይደለም ታሪካቸውን እንማር ስራቸውን እንያዝ እንደነሱ ቀን ለሊት እንስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሁሉም በፊት እናስበልጥ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ለመኖር እንመኝ እንስራለት ወጀዛኩሙላሁ ኸይራን ዱባ ቦለየን ኢማና ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ተውፊቅ አሳን ዋኸነው ቁርአና ሚልካወኒ ቁርአነት ዴቢያ ሐዲሳ ሚልካወኒ ሐዲሰት ደለጋ በረዳ አራንተና خرابሩም ሰረብ ስኒ ላፊሰጅር ዱራ ገርተን አምኒ ሰዓት ሐዲስ አፍሩ ሚላን ደሜ በረተ ሐዲስ ቶክቲ ገላ الرسريه كبرت غرتني سيدي دافي غرتني وني اددا سيدوفا يا سبحان الله خيري غرغدو يو بلا شترغتن نمني غرتني نو في الراي بلسو بلين ايمانا اكا خيرتي خيرين غدون كنن دبر هاتتافنو بك علمي تدبت مره ونست مياو دكا كان كيتي في جرود انت هندرا بك علمي الرمو ما دغومل
kaleessa waan samaawaati dhagaye arrammoo waan ardii kaleessa gartanii waan ardii dhagaye arrammoo gartanii waan samaawaati torban keessa qubatu malaayikaan eessa qubatti nabiyyoonni eessa qubatan nabiyullaahi isaan ammaa tana lubbuun jiran ganaa lubbuu saniin gad dhufuu jiraata hin duune eessa qubata dhufuudhaaf deema yoom dhufa alaamaan dhufichisaa akkami yoo dhufe eenyuun wajji jiraata eenyuun walitti qabata maa waan barane nuti ajaa'iba gurguddaa diinii kana keessa jiru obboleeyyan imaanaa wallahi jiruu teenya tadabarteef yoo nuti hin ciniinnanne wallahi